Gözlerimizin altından bulmak alakanlarımızın arasında bugünkü post başlığımızda sizlerin de arasında salavatın yollarımızın Allah Teala uzaktan olacak dileriz. Yetenekli eğitim üniversitelerine, yendere savunmasları aman ortasının adakta yerlere adak hizmeti ettiğini
Qo'zg'algan yuragim Lekin yüzüm O'lmadim hozir Belgisi tilak benim Qo'zg'algan qo'shigim Yuzliklaringiz men emas, tirikchiligingiz men mangu birga bo'lingizlar. Allah İkinci jigit taxtı bugünden başlap yeni zayıflar deb jariyalandi. Endi o'zi qo'zg'ashning arnayı mahabat valisi bo'ladi. O'rtaga kelingizlar qo'zg'ashimiz Isatay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatli mehmonlar, bugungi jasur жатқан birga o'tib olsin, to'y o'tib olsin, ko'rdi o'tib Har vaqt bo'lsin deb o'tiraversan, o'zida o'tirgan barcha aqayin hurmatli qalbingizlar, inshaalloh bo'lsin. Hozir Biz oyundan çıkaralım. Türk'ün bir nasıl geldi? Davay. Kızlar Türk'ü çok beğenmiş. Türk gelmiş. Tamam. Gel. Gel. Kızlar Türk'ü. Çok güzel. Kızlar Türk'ü var. Türk. Asıl o zemin. Özüm bilesin. Git maestra. Şimdi. Koşun.
Siz de beni geliniz. Birinci ödül ödetken çok kolay verelim. Sırada şuna versin de bunu. Sayılır bir şey var iyi ki. Sayılır bir şey var. One shot is bir one shot is. Ya geliniz. Siz geliniz siz de şu böyle. Eliyle kartlaşlara kolay verelim. Şimdi normal. Kılaşa kılavama geliniz. Kılaşa kılavama kalay verelim. Tokta, hadi asmadım. Ey koydus tokta. Yani var mı yani? Gel adam ben apam gel. Adam ben apam kalay verelim. Kılaşa ver. Amerika'dan gelgen Kılaşa men Kılavalaga bir sorunu vereyim. Şapalakta çıkalım. Ülkende atmış, ülkende. Ana toran, kız ayet atmış mı yaptı? Tağla yapalım o zaman. Sushi yok da. Kılaşa bana sushi yok sizge vereyim. Ama sizge Amerika halkı test kılışınız ben olsa. Rahmet, bana senin Kılavala sizge. Rahmet, Kılaşa, siz Amerika'dan geldiniz ya? Bir minut. Adınız? Laura. Laura. Негізі Кыдашаның... Нура. Нура. Өте приятно. Кыдашаның Америкадан келгені көрініп тұр. Прям шикарный болып тұр. Қол соғыңдаршы, иә? Өйткені әдем болып тұрсыз. Өйткені Америкадан келгеніңіз көрініп тұр. Өйткені Қазақстанда мынандай көйлек жоқ. Бұндай көйлек тек Америкада бар. Кыдашаға қол соғыңыздар. Қол соғыңыздар. Rahmet. Енді мына жігіттерге інісімен қартасына екінші орынды берейін. Міне әдемі сыйлық. Шапалақ соғып қойыңыздар, қол соғып қойыңыздар. Алла өсін екеуіңізге екі сыйлық. Мың алғыс қол соғып қошеметті жайғастырайын ортаға. Енді тойды көтеріп күшті қып билеген ағам мен апама дұрыстап қол соғыңдар ағайын. Достаточно sayılar, достаточно adam bildirdi. Yani, beşlik mal atsam da var. Bak, давай. Üzerimiz gülüştü. Onda yekemiz sunip oynamızdır. Al, apart dönüşsü. Rahmet ağayın, öyle koydum ben seni kırmızı. Aynı sizin bizim Eykos Maray, Razı Gönü, Joğun Gönü, Alısına geldi, Tünlerde, ilk saat 9'da başladı. Degin konuklar şamaya geçti. Var, kısına da söyleyip, çok bilgi. Ağam başlarız. Kol ıslatkan, postlaşıp sınmaktı bolundan. Asparların günde yürüyen aşık olsun.
Дұшпандарың өздеріңнен қашық болсын. Екі жас бір-біріне ғашық болып, келесі той үлкен қайнымада ашық болсын. Үйлеріңіз аты толы бақ болсын, арты толы мал болсын. Соның жемісін көретін өзіңізден туып өскен ағайын, құда жекжат, тума бауырлар, әрине қыз күйеулер, аға жеңгелер біз болайық. Қазақта жақсы сөз бар ғой, балаң адам болғанша алған адам болсын дейді. Алған келініңіздің адам қызметі бұйырып, өмірлі Yerimiz keng olsun. Bir ay bir жұлдыз болып артымыздан, bir ay bir күн болып артымыздан жарқыраған жұлдыздарымыз ерегесін. Осы айналып кеткен мұнайлы періштенің құлағына шығарсын деймін. Ал енді осы мемлекеттің ордасы биліге рұқсатқа тамаша суретке түсіп алайық, келіңіздер. Бауырларыңызды алып, ағайын тумаларды алып суретке түсіп алыңыздар. Сосын Hadi bozuluruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الله بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم سبحان Amin. Atalarının batan tekleri kabul olsun, kır olga bata жүрмей